Kasenjuk kinong sensar senong kabri unyok trap mat kintang makur mentang sengi klarai wan persya ya karai Kakasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Amendment Bill Racat Apundreo Abakaran Cakilat Patai Kebuar Hadin Balawai Kecinggalang General Secretary Kasenjuk Ubak Ralph Elbla Urong Bakarai Jong Cinggalang Kalong wan persya baik yakani Amendment Bill Racat Apundreo Rang bakor lengkap bekas senjuk kinong sensar senong kabri unyok trap karai kebangira sim galongga in persya ya kanika amendment bill arjar arkunre tak benkom pangila sim lu ya karai bangidawa ba enwengno ya ka notification ban recall kabaal ban recall ya ka bill ban tho syabaro di nong kitau lengkap bat ki hima pengilia trailang bat ba ngindala biang nadong sedong ngin aru kajing tho show governor ngini kendut governor ngini kendut minister DCA ngini kendut yo chief minister jaka jela kajing bat ngin ai copy ru ya kene resolution jadi CM betul duram demi kita ki rai ba ni sem tax Bila pun kampung saya hendak ke hasil. kadau ba ai kalong habayade bat ketuk amendment ke clause 16 balau wengo itu contain in consultation bat ki dorbar snong ki dorbar ra ki dorbar ri mar kat kumbakar yang ba nakapor ay kram ya kini isu nrai kham poi shi aslam ying persya iki rajong discussion gidon rekat haba yadi ban digitalize ikine ban yada ya ka khendau ka siap gidon rekat okay nrai ban ongpat ba num shimshu ya ka consultation yang ki dorbar snang bat kumjor ki dorbar hima ki dorbar kata ngla pentrian mar hadu menta mena la phile menta registration aga state government aga revenue department ki pensiong nang rem halor ke duler halor ka pata mot ka dor jong kajing soi kertang jong rangba snong ki dorbar snong kadon ka ikhtiar haka nrai kum kalong menta mot yang ini isu mod kandek ke discussion ni persya halor kata maria kepala don balen bal kamat sa itu Isim bak aki suto maki mo nrai nakaliang ka jungi kila ka jingmu ka jungi kala banong dukumwai nrai bam yo banya karen banya shonglang banya merjing mutlang ka jingtho kami dukumwai ka jingkren kami dukumwai hantah kan jadi ini isu. Foto yang tahu, tapi kan jenggot joki sundat yang terke. Marlada, yo banyak shonglang, ni ya perkat ni merjenggot lang. Daga jeng foto, ke kalak ban poi sebabah. Mulai kau bakalang mentang ni gimna ban puli ke jenggot perkat ke joki. Kiru gimna ban puli ke jenggot perkat juga. Pi, mulai dah kabai shonglang kaya syaikin kejengkeran marga jeng tho kami kumto kejengkeran kami na kumoy te lumara lo ketiga. ngendala ya syong perkhat sa kawi meeting ngin simega rai hangta Speaker kom ke bami kan kum ga kayalam ka kam batay ka kam kut na ni kala kut Tipiong menta ba ya to ka amendment lai propose amendment bala laong bala when ya ka tu la pendon kami contain consultation iki stakeholders nrai haba ikram pat em in charge yung em kamlong kunta ini nim song pho kai kalong do kumno tidak kalau mau tahu nim pat wan ni kendo pat la da kim khat nim lai kumpul mar ki ki shi me karai
Krem konsol ini di syarikat ada pun hot kan. Kalau concern kalau meminta, tadi sudah misalnya ya ke concern di governor. Maka ni tamu kita ada jika di sini mentara palat jika di waktu maka di mana juga khalai tadi no. Jadi kalau concern mentara kalau minhap misalnya nu governor ban musuh atau governor ban ai ka ya ka clarity halo jong ni bil ba governor nu ai ya ka persen gitu asan ni bil ba kan long ka di ni kenduru ya minister jaga di sini ba konstitusi benar mentahan sosial but ada kan dan kejingkot nak kalian yang district council saya pakat bangin day ada kadai ini kendu mereka bahakmat kadai bang pun sange kunjungan kam dan matikan ya ka gadget notification abami aku senang kadai hakapor ba long lat jela setiap malik po but they along the class ba mut ban when they can you gadget notification the notification that they like to it to bana lebar dan senang arja arja ये हमने जो आशा किताब हमने इनकी fixation of ceiling on right land holding towards 60 Tamadun Pahan Nilai tempat penilai kamita mengkasih suwen ke Kamlong